ole thlir tu te in zawain chibai ve kule tuntuma chuan World Cup lam kan hoi ve thung don ani round of 32 an khel chho meka knockout stage kan ti kha ania in ne tok om thei to lawa chak zok ko mangai huai zok ko mangai tiang deuh kha ani nizan lama tanga tukin thleng khan in khel munom tak tak mai kan mua Paraguay le Germany chungchang han chip masaila Paraguay chuan beisai lo lutukin penalty shootout da Germany ne in World Cup chanchina Thil mak thleng ro pui berte zingami an thlentir ani hun pangaya 1-1 ania in khel chung hian Paraguay lamin minute somli panhina Julio Enciso mangin ma an hroi masa Germany lamin chunjom vele in minute somnga pathumna kai hawach mangin an sipur an rul le extra time thleng point an line ne tok renga wangin penalty shootout manga chak zok zon angai ta penalty a Paraguay hi 4-3 in an chakta Germany lamin penalty voi thum ngot an pet goal lova kai hawach Nick Oldmaid Jonathan te anni heti lai hian Paraguay defender Jos Canel chu penalty pe dona lutirin chakna goal a khungta Paraguay an van naya Germany an van duaita ani he in ne na hi World Cup chanchina Thil mak atlinga Germany hi khobel rankinga somna ani lain Paraguay hi ranking somli pakhat na chau ania World Cup knockout stage a Thil mak thleng lian tak ani Germany hi an chanchina World Cup penalty shootout ta an tlom voi khatna ania kumsang ni sompalia an champion nuwa knockout stage an paltlang lo masak berna ani bok Paraguay hi round of 16 a an tlangta a July nilia Philadelphia France emo Sweden emo an machon le don ani Germany hi football khovela chuan tournament team anti hial champion thei tura be sei reng reng an ni thina World Cup a voili sangkha jakwa samnga pali sangkha jakwa samsari pali sangkha jakwa somkua sangni sompali ate an lo champion towa hemi ma po hian penalty shootout da voili an machon towa voi khat ma anatlom ngai lo an player tha kai hawach Jabal Musiala le Florianwich te ang khobel player thiam le thajatak mai an nei trupa an squad kha acha thokhat viau an squad kha acha thokhat viau engwangatlom nge anni Paraguay lamin nena changtur khan defensive masterclass an chop choka Germany kha an norna viau chungin Paraguay tlar hnung an thiat lei thailo in khel munom le phuram tak ani nuin pressure noya Germany player thiam tak tak kai hawach Nick Oldmaid le Jonathan Tekhan an penalty pet an hlathatlat maya he Thil hi Germany chanchina an che chiat bertum ani hial kha in khela khachuan khovel football fans tam takin Germany chak an ring veka amairo chu football hi chu alo mu nom na le amak na lai tak ani chiang mai ball abial klata penalty pet goal talo ma se Arsenal player poimo kai hawach hi in khel chung khachuan ache chelo 1-0 a anchak lo lain minute samnga pathumna Germany sipur asut ani tin Germany attacking midfielder mashroi tu Florianwich po athiamna aron lantir le a hawach goal khung tur kha moi takin aron siam sak ani Germany hian defender Jonathan ta annai boka klar hnunga arinom viawa extra time a phei chuan goal a khung teu hle Germany chakna goal ni ngei turangai a tau lut mana amairo chu VAR manga an inlet nuwa an player dangin Paraguay goalkeeper alo nek foul awangin an cancel sakle hlau ani in khel chungin player ten khel thathokhat view ma se penalty shootout alo thlen khan an star player te an che swal tatlat maya kai hawach kha Germany penalty pet masaber tur ania amairo chu a pet masabera alhla ngal klat Jonathan Tapo khan a penalty pet kha avor sang vak maya Paraguay ne na chantir tu anita zok ani player base san Jamal Musiala le attack dang te pokha Paraguay in khar khip anton tlang lei thailawa goal thun belturin ma an throi lei thailo bolero anthunun ne hle a ball 78% jet possession an nei ani khain khela khan an khel chelu tuklo amaro chu Paraguay goalkeeper Orlando Gil kha ache thra ema penalty voi ni lai a save Paraguay team hi khovel pum huap thlir chuan underdog team lian lo zok angangai an nitlang puya Germany laka chelo po World Cup chanchina team lian laka an lo che sual ve photo ani
Paraguay hian World Cup chanchina Copa America voi ni sangkhat zakwasam nga pathum le sangkhat zakwasam sari pakua anlo choi towa World Cup po an voi kuana tan anronin qualify le ani an record thazul te chu sangni som World Cup quarter final World Cup an la che thapera quarter final thlengin anlo in khelto khatiang lai khan tun hun anga anzia tlarnung phuitak solid defense le counter attack man thiam kha an man ruwa ani thin South America bika po Brazil le Argentina te tan po machon an sheom theile an squad acha thaem ema Germany ang khop khan star player mingthang khovel club lian tin renga khel nei lo ma sela an squad po acha thalu tuklem lo amai ro chu teamwork le player thabi claim te mun poimo an nei thale thung Premier League club Brighton khel antlar masroi tu Julio Enciso hi an player thaber le beisayom ber ani Germany laka po khan hun pa ngaya an goal thun chun kha athun ani tlarnung ngetak anaya Newcastle United khel lo ni to Miguel Almiron winger le tlarnunga Gustavo Gomez te ang player ton chian nga anaya tlarnung phuile khau tak annai pha goalkeeper Germany laka an goalkeeper Orlando Gil kha ache thalhea ani hi 12 chung club Sportivo San Lorenzo khel ani penalty voi ni ngot a save kan ti to kha kheldan phung tactics Paraguay squad thi an attack ain an defense acha zo ka an manager Daniel Garnero hian tlar nung ti khawa defensive 4-5-1 setup man athlang pui Haibaka team discipline thalutuk le an hun thanai chun an man thiam wangzokin Germany kha an ne aniber VAR drama minute za panhina extra time a Germany lamin chakna goal an khung man teu hlea Jonathan Ta Khan Nathaniel Brown a corner kick chu moi takin atawluta German lam an lom man to hlea amai ro chu VAR var kanti mai hi referee chon German substitute Waldemar Antonan Paraguay goalkeeper Orlando Gil alo neklu ka wangin goal kha athia sakle ta ani apoi hlemai kumsam ni palikal ta sang ni pani World Cup round of 16 a khan Germany hian Paraguay hi 1-0 in anlo ne towa kuminai ro Paraguay chuan kumsam ni palinhuwa phuba moi takin an laveta ani in khel ammunamin atang hlea extra time lama pheichon player thinrim anin nial na sa thin lea kai Havertz le Jabal Musiala te point yellow card an muhial ani Germany in ball anthunun hel hea 78 possession an naya amai ro chu Paraguay karnung an thiat hlei theitalo ole Germany le Paraguay chu kan du tok anga pero na pass FIFA World Cup sangni samni paruk round of 32 Brazil chuan harsan na tok man hlema se hunpek bela Japan chu 2-1 in an hea round of 16 an luta ani he in khel munom tak chanchin tlang pui chu Japanin ma an throi masa minute samni pakwana Japan midfielder Kaisu Sano chuan Brazil defender Danilo Paswal chu sakin moi takin gola achantira 1-0 in ma an throi masa ani first half chungin Japan hian tlar nung anti phui hlea Brazil lamin ti ngaina an thelo hle second half Brazil andronin siam tra a minute samnga parukna Casemiro chuan Gabriel Magalhaes sa siam sak thalutuk chu tawlutin 1-1 in anin drota extra time khel angai to donemo ti nuwa minute samkua minute druk anpek bela substitute ronlut Arsenal forward Gabriel Martinelli chuan Bruno Guimaraes sa pass chu la in chakna goal akhungta hen hena wanghian Brazil hian July ninga New Jersey round of 16 in khela Norway mo Ivory Coast mo an machon le don ani Japan ro chuan kumin World Cup chu poiti takin an mangtha angai ta ani kan Asian puite an ne wangin Japan lam tran hi mizo zinga po kan thanhem viawin karing Japan lamin defensive an chop chuaka an defensive discipline athachung chung le a Kaisu Sano he midfielder hi he macha chuan acha thal le minute samni pakwana Brazil tlar nung che solna chu la in amange hian ball akhal phaya khovel goalkeeper tha Alisson Becker vena sira moi takin athun lut ani Japan ma asroi pui Japan goalkeeper Zion Suzuki kha an star player ber pakhat ani hialang second half Brazil lamin annorna ema Vinicius Junior shot thazet alo ven sakbaka Bruno Guimaraes head phaipo
alo dan cha saka an goal achan ne le hun masalama Brazil an che thatok lo dewa amai ro chu second half a ero player thatak Carlo Ancelotti hovin an ron che thatho Casemiro match thabber man of the match an hial first half a khan sano an tlan pelin goal an chupa amai ro chu second half a ero team ron throi thattu a atanga minute samnga parukna an sipur rul na turin goal aron taulut ani atlang puin soidon taila Japan lamin defensive le tactic thatakin khelma se match top dona khan Brazil starte thiam na big individual brilliance kha aron lang ta jok ani Brazil hi World Cup champion tura bai sei ber te zingami ania komin sang ni samni paruk World Cup a po hian an la bai sei om tluang zel Kovel player thiam berber an naya Brazil klar male lai hi Kovel club lian bera khel lir ania mimal thiam na individual brilliance nei big an nga Vinicius Junior Real Madrid star hi kumin tournament a po a che thalleya goal lai athunto ani hi Kovel defender klar lian tan po dan be har satak tur ani hebaka Gabriel Martinelli and Rodrigo te Casemiro te Champions League lotling ber manager Carlo Ancelotti hian Brazil hi ain kolbok player thiam rol te hi team pakhata aron ton khom thiam maya taktik lama po Japan laka khan anche sual nuwa nena chang thei turin thil thatak aron chop chuak le ani World Cup a tumnga sangkha jakwa somnga pariat sangkha jakwa somruk pani sangkha jakwa somsari sangkha jakwa somkwa pali sangni pani ate anlo champion tua ramdang tan po psychological pressure ril lama zamna an chiam pha theini in soi ani Japan laka khan an tlan chete ulea tlar hnung lama fello tlem aoma amairo chu knockout match a chuan saklo chung po a chakdan zon ram hi team champion thei turzia ani thin round of 16 a Norway emo Ivory Coast emo an ma chhondona quarter final mel muturin an tluang viau turangai ani kumena avairokna tan hexa trophy avairokna an choi thei iringem Juni samni pakwa hi Brazil tan chuanin thil chin chetlak tak mai ania he match an khelni Juni samni pakwa hi Brazil tan kum sangkha jakwa samnga pariat khan kumin ni ngai hian Brazil hian an chanchina World Cup trophy ma saber an lo choi to ni ania khatiang lai khan kum som pasari milek pele chuan goal ni athun nge kumina po nenan chan ni alonita ani Japan knockout an chia Japan hian World Cup chanchina group stage sa ramlian tak alo ne to thina amai ro chu World Cup knockout stage sa voi khatma match khatma anachak ngai lo kumina po ma an throi ma sachungin knockout stage sa an lu chho zo talo he match hi rampani in le china thuk tak ta lang tu ania Brazil a hian Japan thla Japanese descendants makta doi ni le point sari lai an oma hei hi Japan pon lama Japanese tamna ber ania football honga po Brazil legend Zico kha kumsang kha jakwa somkwa pakhat khan Japan club Kasima Antlersa akhela Japan professional football din tu ber pakhat ani kumsang ni paniatanga sang ni paruk khan Japan national team kha alo en kolbok ani Japan team squad kimlo Japan khan hema cha hian an player thatak tak mai da chu an chhor thai talawa chung te chu koru mitoma te kekfusa kubo te ani Komin World Cup a Brazil hian group stage sa Morocco laka goal khat an chuan huwa Haiti le Scotland laka goal an chua tolawa amai ro chu hema cha khan Danilo pass liu wangin Japan khan goal thatak mai an thuna kha match kha munum tak rampani in lai china hlutak phau chuak tu match ating hial ani World Cup an khelna mun le kan hunte ainang lo hle maya tukin thleng khan khel ania tukin lam khan Morocco le Netherlands chu anin khela amunom khom mai Monastery Stadium in khel ania Netherlands namin minute samsari panhina kodi gakpo mangin goal an thun masa amai ro chu hun top don minute samkwa pakhatna Morocco defender Isa Diop chuan asipur aron rul rama extra time an khel zuita ani extra time an khela goal alu beltolova Wanwana anin netok nuin penalty pe chunzom ania goalkeeper panhi anche thadun hlea team panhi hian voi ni ve an pet goal lo Morocco keeper Yassin Bonu chuan
Samar vela pet chu alodan saka anua Morocco star Ismail Sabairi chuan penalty hunong berle chakna goal chu chiang takin athun zuita ani Netherlands tan chuan turna atlingdona World Cup shimshima beisena sang tak nei thinle football thiam ram mingthang an ni rolin hetiang din mun an chang hi an naviawang Netherlands tan chuan World Cup chanchina round of 32 group stage dot chia an tlak voi khatna ani hel mai thei hetiang khopa ram lian hi hetiang huna an ho thut mai hi an ram mi puile player te tan chuan sok lian tak ani don ani minute samko pakhat na thlenga 1-0 marhuai chungin hun atop teu to hletia an chuale kha apoita ani Netherlands hi penalty shootout a hian an che fu lo shima Antionan sang ni sompali le sang ni somni pani World Cup khan Argentina laka penalty a bok an lo tlato kumina po an badi an lakal san lo ani bere team pani te squad thatak le player mingthang tak tak nei ve ania khovel club lian pui puya khel kol thai player thur chu an ni hloma an tlar ma tlar lai le tlar hnung an chelo ve ani Netherlands si football khovela ram hlun le player man to tak nei ania kumin World Cup po tlar hnung Virgil Nathan le Mickey van de Ven te tlar hnung thatak an nei tlar laya Barcelona star Frankie de Jong le Liverpool midfielder Ryan Gravenberch ten an thununa tlar lai thiam tak an ni Larma goal thun khol Godigak po Liverpool Memphis Depay le Doniel Malen te anaya attacking line thiam tak an ni shim Morocco vethung hi Qatar sang ni somni pani World Cup semi-final hengpha ania kumina po hian anchena mai lo hle an phutok che squad rirwang tha annei goalkeeper penalty lo tu bok Yasin Bono hi khovel keeper tha pole penalty ma chon thiam ani tlar hnung khovel right back thiam pol an Kraf Hakimi le Nasser Masroi chuta Chelsea defender Sadi Right le an sepurul tu istedayop te tlar hnunga phui takin an dinga tlar lai le malama midfielder Sofian Amrabat le Zedin Onitsi te anum boka a big takin Real Madrid star Brahim Diaz le Olympiacos a goal thun thiam Ayub El Kabite an kopawangin an tlar ma amunom le ole mingvel hi kalalam ngai lo tenia kalam swal ni chonin clear to ten min lo hriat thiam kan bei se ani player pakhat mai hlutna en chuan Netherlands sian squad man to le mingthang jok nei ma se Morocco te hi team anga khel thiam in lungrol le tournament team thatak an niawangin khatiang khan anin ne tok pha ani anti hetiang lam kan ngai hlu ni chuanin like te share te comment lama te in lo soyanga min lo ti sak don nia